Salam and welcome. Thank you for joining me in episode number 437 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. Ons is nou besig met die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode number 437, hoofstuk 40, die gelovige, the believer, Surah 40, Surah Ghafir. Afdeling 7, die mag van Allah. Dit is Allah wat vir julle die nag gemaak het, sodat julle daarin rus kan vind, en die dag om in te sien. Voorwaar, Allah is vol genade teenoor die mensdom, maar die meeste mense betuig nie dank nie. So ons moet sê, shukr alhamdulillah. Dit is Allah, julle Heer, die skepper van alle dinge. Daar is geen God nie buiten hom. Dis weer sê, La ilaha illallah, there is only one God. Asseblief mense, waarom draai julle dan weg? Daar is geen God nie buiten hom. Waarom draai julle dan weg? So dwaal hulle wat die tekens van Allah ontken. Dit is Allah wat die aarde vir julle as 'n rusplek gemaak het en die hemel as 'n gewelf. En hy het julle gevorm en julle mooi van fatsoen gemaak. En hy het julle van goeie dinge voorsien. Dit is Allah, julle Heer. Geseënd is Allah, die Heer van die wêrelde. Hy is die lewender, daar is geen God nie buiten hom. La ilaha illallah, there is only one God. Roep hom dus aan, opreg in gehoorsaamheid teenoor hom. Alle lof behoort aan Allah, die Heer van die wêrelde. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. All praises are due to Allah, the Lord, cherisher and sustainer of the worlds. Sê, dit is my nie geoorloof om diegene te aanbid, wat julle buiten Allah aanroep nie. Nou dat duidelike bewyse van julle Heer reeds tot my gekom het. En ek is beveel om my aan die Heer van die wêrelde te onderwerp. Dit is hy wat julle uit stof geskape het, toe uit 'n sperm, daarna uit 'n bloedstolsel, waarna hy julle as kinders voortbring. Dan bereik julle volwassenheid en word oud. En sommige van julle sterf vroeg en ander bereik 'n vasgestelde tyd, sodat julle kan verstaan. And dit is verse soos hierdie. It's verses like these where Professor Keith Moore, professor of embryology and the textbook of embryology and anatomy, has been convinced, and he said that these verses in the Quran, which make reference to the sperm and the clot and the leech-like structure of the early embryological development, gives him the absolute certainty that this book comes from the Creator Supreme, from God, and that Muhammad is not the author of this book, because these are microscopic descriptions of the embryological development or the stages of the early stage of the embryo. Soon after fertilization, the 4-stage, 8-stage, 16-stage, the morula, the blastocyst, the zygote, and so on, which can only be seen under a microscope, right? Dit is hy wat lewe gee en ook die dood. En wanneer hy iets besluit, sê hy slegs wees en dit word. Kun fayakun, be and it is. That is a baie powerful statement. God does not have to think or take out a pen and paper and make architectural drawings or have a committee of people. If he wants anything to happen, he just says, kun, wees, and the thing just happens. Absolutely amazing. Stay well, look after yourself. Alhamdulillah.